paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, kasangsangpot ko pailaang mangrikap kan, Maray. Mapanak ag duty iji barangay hall, Maray. Kano nag-duty ka idikalman? Ag-duty ka man itan? Apay, di mo kayat nga inaldaw nga ag duty ak. Si kaman pa'y tikasta kagawad? Ay, man-mano tikas kanyak akagawad. Wan nga raw. Naggagat ka mapanag-duty. Tain na kon. Diyak kayat ti maladaw. Nagsapa kamot amapanan ngay, Maray. Lakwan na kumapay mata, itikapi kan asukar. Ay, ije kan bangir nga store agumatang. Di naktaktakan. Ay, una yun. Nagadayo ti pagnaak agumatang itikapi kan asukar. Tricycle! Tricycle! Yeah, maganda tricycle driver. Tulang? Nay, apay mo't nga ibagam atulang ni Badungkaw. Ni Tata Badong aya dyan nag-drive dyan limabas at tricycle? Apay, di mo mabigbag. Aywan. Isuday jay, tabasit akalbo alakay. Apay mo nga min talinabsan naklatan. Sapay agap apurak amapan ija barangay hall. Mapan ka iji barangay hall? Wala na. Mapanak man mangalay ti barangay clearance ko. Dasaya at ni Marikwa ng tinaka-duty ita. Ay, isaw. Ay, mayat angarod no kasta. Barang libre di barangay clearance ko. Iso ti kagawad asaan nga agpalibre. Ay, ada tricycle. Tricycle! Mabas manin. Naktulangan tayo dyan, driver. Ni Badungko day jay. Isumanan. Awan sabalin. Ay, tricycle driver. Dito'y kabildatan. Mabit lang. Tasyak ti mga yab. Badong! Nang nakamatadagos na natuyang. Kanay, umayan. Papanamihan. Bagak lang arudan. Bagamayan. Kanyaman ni Tata Badungan. Namintalok pa nga imbaga mapanak ija barangay hall. Ay, wud kaya man niya. Ay, Tata. Kaano tantupay nga makadanon ija barangay hall no pirmi mga nagbuntok to'y tricycle mo. Ay, makadanon tantulan ta. Partakam mabasit May naglaing ka nga gireklamo. Makadanon tantulan ta ka day, mian. Nagnag na akla ko man. Bumaba ka na, mian. Nakadanon ta ka din? Way, daytan di barangay hall. Nakaturog ak po iti kinabuntog to'y tricycle mo. Anyaya ti rantam. Agalak lang iti barangay clearance ko. Malayang kaagalan daw raing ka. Diyak kayatan ti aglugan dito tricycle mo. Ingkan, tatarimaan nagbasay, dahito'y tricycle ka. Adalang tornilyo na nalukay. Umunaga kundi ta barangay hall. Nakatugaw ni kagawad kuanang. Kagawad kuanang? Si kagaya matalaga tinaka-duty. Di ka pa ag good morning, maut. Ay, hun gaya man niya. Ay, good morning kagawad. Day talaang. Ay, good morning kagawad. Day talaang. Ay, good morning kagawad. Awan pa'y day dayaw mo, maut. Ay, kurang pa'y day jay? Ay, amukon. Good morning, kagawad kuanang. Number 1 akagawad. Kan? Ay, siyempre, di ka pipintasan akagawad. Dito'y kabildatan. Anya tirantam? Ay, umayak ko maagala iti barangay clearance ko, kagawad. Tinahimingak kasi ka, barang libre. Anya alibre? 500 di bayadam. 500? Nagninamatan? Agawid ka nga ruda, no di mo kaya ti agbayad. Para lang 500, agriri ka pa'y. Sige man langan. Agbayad ak iti 500. Apay nagnginan. 20 laang iti. Agriri ka?
Ay, saan ka nga ikan? Sige ka. Ay, sige. Iyaramidan da kung kagawad. Takasapulak pa iti agapla iti trabaho. Nay, shucks, matikat katawa. Amon kagawad. Anyamot nga minday tabado mon. Kasla mo kortina. Uyawin nakpay. Yamat tatuya kagawad. Or-orayam ni Mian kabadong. Wide maray, tay sopay pasaheros ka. Taratari maanam samad day ta tricycle mo. Di mo pa'y lasinin dyan ta sumgudan. Kakaiso na pagbiro kak sinjaki day. Kasta lakay mo lakasken ka. Imbag ta agandar pa'y. Ay unay mo day ta panaguy-uyaw mon maray. Ay, anya amaray. Jakon itulok amari ti yawag mo kanyak. Ay masukatanay. Anya nga tiyawag ko king ka. Kayat ko, nga awagan nak iti ma'am. Ma'am Kuanang kasday? Ma'am Kagawad. Ay nagatidugan nga. Awanan ti Mari na ah. Ma'am Kagawadan, ti kayat ko ay yawag mo kanyak. Unay matinginan ang ito barangay clearance. Nay, anya tinangina nga ibagbaga, Mayan. Ay, si kamot gayam kapitana. Saan ka nadlaw? Ay, dandanikan na dungpar. Daytoy man inalak a barangay clearance. Nagngina. Apay, mano aya? 5 gasot ti binayada. Nagnginan. Kaisumot ti siningir ni kagawad Kuanang. Na, Apay, nagbiiton ang imena ti barangay clearance. Bitin dito, yalakok, bitin ijay. Sige, bitin. Nay, nagadun ti bit-bitin mau maray. Ay, hewan amaray. Ponwag iti nagduduma at agilako na ito tirsinak. Na, napuno nga agpaisaw. Ay, punwag pa, ay paray. Ado pa'y ti kayat ko kay lakaw. Ay, wan gayam. Ibagam man kit di ka ni badong mo. Nga arkilaak inton bigat, wang. Sa dinaw ti papanam, kunakman no agduty ka. Ni Kapitan Matan ti agjutay maray. Tamapanak gumolpe iti ado alakaw. Badaw, arkilaan nakakano ni Mari Kuanang. Kayat. Na, apay adi mo kayat. Saan mo akayat ti kwarta? No day tamod lang, kumari man nakauyaw ti mga arkila kanya. Sanay. Nauyaw aya mo ni Marik Akwanang. Inuyaw na di tricycle ka. Ita kaya natagpay tulag. Itulod mo ninton bigat. Sayang mo ije ibayad na. Di mo pa'y kayat at daigatang mo iti sidaun ta. Di mo nga minamutipod nung ugali na day ta kumarin kay. Mapana ko nag-duty, Banang? Kita man dyan na istorya kanyak ni Mayan. Alilita na istorya na kan ka. Nagngina kanumot ti binayadan na iti barangay clearance nga inala na. 20 lang mo ti barangay clearance. Na, kat no 5 gasot ka no ti binayadan na. Ay, nagninan no 5 kasot. Ay, ninsa ka no Mari Kuanang tinakajute, idinangala iti barangay clearance. Itaklangan na mo na ita. Ay, kita ito. Agyaman na kabadong tabi nagkat mo na gito'y ginatang ko alakaw. Kita niya ngay nga raw. Pasaheros ka nga raw. Katap no saan mat akabahabain kan ka. Adto iti plitik. Baintay maray. Ada ka di baryak. Kanya, bariya. Kinukurang pa dito, intad mo apasahin. Kurang? Ay di ka man. Sobra pa ikit di day taa. Ay, kasi ka nagbagbag ka di talakam. Kasoy lang titid mo apasahin. Ay san ka nga agreklamaw. No di mo kayat nga ireklamo ka iti munisipyaw. Ay, una yan. Si kapit at daganas na nagreklama. Oh, duwa ti violation mo. Duwan na dagaws. Ay, una mo daytan. Overpricing ka. Kaya may sangay a violation ka. Anyangay daytay. Kaysan mo apa ng respeto kanyak nga opisyal. Kunakmat kan ka, Ma'am Kagawad tiyawag mo kanyak. Anya!
Ay na, kunaklakit din nun napan ka man nag-duty, Maray. Madamdama, Maray. Ay kat gumatangak pa'y nga rod Well, ado tila ko kita. Wain, nadlaw ko nga rod. Kala at maten nga imado tilakom. Kumplitaw, Maray. Nagadaw tilakom at tinapay. Iso gumatangkan. Wain, daytoy man adda palaman na anyog. Daytoy kati paborito ni Inteng. Sais daytoy, saan ka de, Maray? Ay unay kamutan. Bainti daytan. Nagbiitan ang imina. Sa isla ang matipananggatang ko, idigim matangak idinaminsan nga aldaw. Katpliti na ngay. Wen ang nagninamot una yan. Kanam day takwartam. Nanginang rod amin agagatangan ni itan. Ima daw nga agpaiso tila ko, Maray. Ang permi mat ang imina. Napan ka din gimatang ditatersina ni Marikwanang, Maray. Ngimina mat dagiti lako na marituyang. Un nga raw, isumuday tatiriklamo dagiti tattao. Ay, nagdakkel tingimminaan dagiti lako na. Kun, kalaat nga imado dagiti lako na. Day tapay ti may saan adlaw ko, Maray. Aglup-lupyas metan dagiti lako na. Ang Maray, nadamag mo ka dain. Ti anya. No kano iso tinakajutay, nagngina ti singir na kadagiti agalay ti barangay clearance. Wen, Maray, agasem ngay day ta limagasaw. Ti question. Ammo ka din ni Kapitan day tao'y nga aramiden day ta number 1 akagawad na. Siya kunti ag-duty, Kapitan. Taam mo ka nabannog ka. Naglain kan. Kasano nga mo, Marikwanang? Kat amuklata Ay, gimagat kang ag-duty Anya nga iti serbik number 1 kagawad no jak aggagat. Sa bagay mo't katya. Ingkan agina na, Kapitan. Siya kunti makaamo dito barangay hall. Aywan gayam. Sakbay nga agawid ka. Itimplaan ka pa'y iti kapem. Ay, nagmayatin. Kasta ko maamin, nakagawad. Ay, nyamot. Permi nagningi na dagiti lako ni kagawad kwa na. Wen nga rod ka naw. Ay na, nagningi na talaga, nana. Adda nga rod agtartaray dito'y panunot ka. Anya day tang agtartaray, nana. Kita amangan no maipadugmam. Ison sa nga impangina na ti barangay clearance, tapno adda igatang na itilako na. Ayun, anya. Apay ajak na panunot day ta. Manungay ti agala iti barangay clearance kada aldaw. Ay, naskon akitaon day ta ni Kapitan. Un nga rudman ken maysa, naguyaw ni kagawad kwa nang. Napadasan na kakadin nga inuyaw, nana. Ay, padasan nak nga uyawan, ha? Tajak atrasan, ha? Nagmayat mo't da ito'y a love story, aboy-buya o ko. Makapain love. Kunak man no naka-duty ka, kagawad. Ay, Kapitan. Ay, kunak man wagin inanaka. Nagbayat ti pa nagbuyboyam iti TV. Nakangato pa, nagitasakam. Nga agkarkaram kam iti kurnik. Italaang mo't, Kapitan. Nagadaw, ti tao nga uray di tarwar. Apay ka daw. Anya ti masapul da. Agreklamo da, ta nanginauna ti singir mo, iti barangay clearance. Nanginaya mo. 50 laang mo. Naskin ngay katumday ta ugalim kagawad ko nang nudi mo kayat asyak amis mo, ti mangireklamo kan ka. Ay, Maray, saan ka pa'y amang rikop? Gumatangak pa'y. Sanak amang rikop, Maray. Kunak, ano mapan ka manen agjutay? Tunggal martis laang ti panagjutek. Kasta ti kuna ni Kapitan. Ay, kinisayan nan. Nagsubli ka di mo tan ti sigod abainte
Asingir ti panagala iti barangay clearance. Wen maray, binagaan kan binalagan nakon ni Kapitan. Ay, barangay officials di takabildatan. Aramidan nyo ti umno, tapno awan pakababalawan nyo. Ngam sakbay na, kaya't ni mga nakablaawan Dalito Junior, Ken Linlin, dita Asin Road. Ken aminan, anaayat adumdumag kadagiti drama niya. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.